nang migisngi kata na internet ka politik sa Meghalaya. Namar ka chingi kadukti persya kawai ya kawai kesteng. Namar ka perskem la ka nong rim. Mentang awan rashpi ya kawai ka cingkeren. Bat ka cingkeno UMLA ka seng kongres na Malem constituency. Uba Roni Vileng dok. Ha ka bedai bat ka seng VPP. Ula ong hakilat patai kubor. Pa kadai ke parti ke ba asap pat ke ba pensutu bakla yau pai ba babur halor ke cing temu jong kani keseng menyekunya ka election MDC hendai kadai kani hi keseng ke bertemu ban penduno ya ka KHDC bat ya ka sik shedel hendai ha pai bat syaki pai ba hadien bakla snowy kani kila bitar bat kentak la ya une UMLA jong ka Malem constituency haki comments prepare bat kilaong ba Roni pi kum urang ba breu bat kumu MLA tu de keren kum urang ba breu nai keren khlum khanna kane ke jing keren jong pi kade tang ban person thu bakla ya ki pai ba kham tam ya ki ba duna ke jing nang ke jing sta bat na lo nang ta kilaong ru ujo ubreu ba persya ek sarkar ha assembly de ujo hibreu ba support sarkar haki HEDC kani kapau hadian bekaseng kongres kabasyong hagaliang persya assembly Henry pai ba babon pat kidon kecing septiang thot ya kani kaseng kabala rimba namar menta pat kala ya trelang hapok HEDC pat kaseng NPP kabala yalami ke sarkar pat de nakani kadau ba ki pai ba kim dan syu kecing senia ya kani kaseng kongres kabala rimba pat pikersan no ya kawai pat kaseng kepadang mi thamai na reulom kata kaseng VPP hala lam khmat dau presiden rangba jong kate kaseng uba arjan melar besaimoy uba deru akajo kapor kum presiden barangba jong kate kaseng